lain mak dai kah? Napa? Kah kalau kerja udang sejauh hari. Aku lah nak kerja alam. Pergilah. Mina. Hoi. Hai Mina, hai. Kadang Mina aja. Bukan nak ajak aju. Kadang mah hoi. Nak apa pengen? Chút nhau đây. Kapeng baru kalau kerupuk anak kacuk lama. Kah nurun. Duangan dileli. Dikit 5 apa anak kacuk lam. Apa anak kacuk ino aju. Nyetun perasapeng. Ba? Lan ko pagka ajuhan ko bayo lepeng kahan. Kerupuk kia kau blok kamu. Tikan uro batu baju kerupuk kah. Han mungkin yang tebab. Kan namanya cerohan. Namanya Malinda. Oh patih ke. Hai, jangan sulit hai. Orangnya ni pegang anyo anak ajak kuna. Kadang beli alien. Pasti namanya nyan kacerohan. Oh nyan. Nyan kan beli alien tapi beli ke Anwar. Jangan sulit hai awak kah. Apa teh? Tumpang aja. Hai Mina hai. Kau pegang namanya anak apa? Udah awak sadar jika memang tahan apa? Hah? Dek awak ko nak bantu lang sehat ba? Kah baru-baru bobi. Utang kah nak kira lain dek kena mendang kah? Pakok ji, dek awak ko lah dua dek. Dek pada cerok kerupuk dua dek. Nak kat kah apa ngan minyak apa aku cerok. Apa yang minyak Melinda? Apa yang minyak kah tenang mendang. Dek utang kah aku anggap lunas mendum bah. Tenang mendang pakok ji. Tak. Hai. Pernah masalah lekah duang Minah benar. Ku mohon tan muka Minah. Ana. Utang kerupuk babi ada baru aneh bayi alam. Terna. Hai bang, aku pegang abang terna tiada bah. Jet pegang baju le, lejak le bah. Pakan Erna dah hadat. Nyaw buku kabar cara cerah kerupuk wabi yang ada di ha. Babat. Man kacir ke? Kacir kuafai. Rumus kabejir komandom. Gad lah nyemenan. Man ni pakai awaknya wakil kau kerupuk kah? Homnya anak urukan. Awaknya jangan galak ilon je kurang gaya. Kiban tangan kerpulan kan. Tapi agak kia baca. Hai. Anya lem karat pojak lilan bah. Kita ayo kah? Kacir hai. Jak coba. Dah bela nyan bah. Enggak.